Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Iyi ni WATEYE TV show. Nitwa Jean Bosco Abayisenga. Tugiye kukugezaho byinshi ku rugendo rw'umugabo witwa Prigozhin, umwe washyuhije umutwe Putin. Ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Mu minsi yashize nibwo twumvishe mu matwi yacu ko Putin yaba agiye guhirikwa. Uyu mugabo wakanze Putin, umugabo udahangarwa, ni muntu ki? Muhaye ikaze ku kiganiro cyacu tugiye kukubwira byinshi kuri uyu mugabo. Iyi ni WATEYE TV show. Nitwa Jean Bosco Abayisenga. Kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Ikaze ku buryo burambuye. Kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, ishyamba si ryeru mu Burusiya nyuma y'uko umwuka mubi wadutse hagati y'igisirikare cy'iki gihugu na Yevgeny Prigozhin washinze umutwe w'abacancuro witwa WEGNER Group. Umwuka mubi ndetse n'ubwoba bwa kudeta byadutse mu Burusiya nyuma y'uko Prigozhin yari amaze kurahirira gusenya ingabo zose z'Uburusiya ndetse n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya. Ni nyuma yo kugishinja kugaba ku barwanyi be ibitero bya misile byasize ubuzima bw'abatari bakeya buhatakariye. Perezida Vladimir Putin mu ijambo yagejeje ku baturage b'iki gihugu kuwa gatandatu yashinje ubugambanyi Yevgeny Prigozhin, arahirira kuzamuhana by'intangarugero. Icyo gihe umuyobozi wa WEGNER n'abarwanyi be bari mu nzira bagana i Moscow, aho bari baje gukora kudeta. Bigizwemo uruhare na Perezida Alexander Lukashenko wa Belarus, wemeye guha ubuhungiro Prigozhin. Uyu mugabo yemeye kumanika amaboko ndetse asaba imbabazi. Uyu mugabo kandi yasabye imbabazi abarwanyi be gusubira muri Ukraine, aho bamaze igihe baha umusada ingabo z'Uburusiya. Ni icyemezo Yevgeny Prigozhin kuri ubu bitazwi aho aherereye yafashe mu kwirinda imivu y'amaraso mu ngabo z'Uburusiya. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Yevgeny Prigozhin cyangwa se Evgeny Prigozhin mu Gifaransa ni umugabo w'imyaka 62 y'amavuko. Yatangiye kumenyekana cyane ubwo yari afite amakompanyi agurisha ibyo kurya ndetse na za resitora, ndetse n'igihe yari ashinzwe gutanga ibyo kurya n'ibyo kunywa mu gihe perezidansi y'Uburusiya habaga habereye ibirori. Ifoto ya Prigozhin izwi cyane ni yasakaye agaburira Perezida Vladimir Putin, ibyatumye ahabwa akabyiniriro k'umuboyi wa Putin. Aba bagabo bombi bakomoka mu mujyi wa St Petersburg, ufatwa nk'uwa kabiri munini mu Burusiya. Mbere y'uko bashwana, ubucuti bwabo bwari bw'igihe kirekire kuko bwashinze imizi mu myaka y'1990 ubwo Putin yakoraga mu biro by'umuyobozi w'umujyi wa St Petersburg. Icyo gihe Putin yakundaga kujya kurira muri resitora ya Prigozhin. Ubucuruzi bw'amafunguro bwa Prigozhin bwaje gukomera kugeza ubwo atangira kugirana amasezerano na leta, akagaburira amashuri yo mu Burusiya ndetse n'igisirikare. Ni amasezerano bivugwa ko yari afite agaciro ka miliyari 3 z'amadolari. Prigozhin yavuzwe mu gukwirakwiza ibinyoma ku bw'ineza ya Kremlin. Muri 2010 amakuru atari make y'iperereza ry'abanyamakuru yagaragaje isano iri hagati ya Prigozhin n'itsinda ryo muri Petersburg ryari rishinzwe gutangaza amakuru atariyo mu rwego rwo gusibanganya abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi no kwerekana isura nziza ya Kremlin. Muri 2016 iperereza ryakozwe n'umunyamategeko Robert Mueller ryerekanye ko ririya tsinda rya St Petersburg ryagize uruhare mu bikorwa by'Uburusiya byo kugerageza kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Icyo gihe Prigozhin yahakanye ko nta sano yari afitanye na ririya tsinda. Mu Gushyingo 2022 cyakora yatangaje ko bivanze mu matora yo muri Amerika ndetse ko bazakomeza kuyivangamo. Prigozhin na WEGNER byagenze gute kugira ngo bibe umutwe umwe, kugira ngo bahure? Uyu mugabo imyaka myinshi yakunze kuvuga ko naho ahuriye n'umutwe w'abacancuro wa WEGNER, ndetse hari ubwo zigeze zibyara amahari hagati ye n'abanyamakuru batangaje ko ari we wawushinje. WEGNER yatangiye kugaragara mu burasirazuba bwa Ukraine muri 2014 ubwo yafashaga inyeshyamba zari zishyigikiwe n'Uburusiya zaharaniraga ko intara ya Donetsk na Luhansk ziyomora kuri Ukraine. Kuva muri 2014 WEGNER imaze kugira uruhare mu ntambara zitari nke ku isi, cyane muri Syria no mu bihugu bitari bike bya Afurika. Bivugwa ko uyu mutwe uha za leta z'ibihugu
ubufasha bwa gisirikare, hanyuma nazo zikagira ibyo ziwishyura by'umwihariko umutungo kamere. Muri Nzeri umwaka ushize, ubwo Uburusiya bwari bumaze amezi atandatu buteye Ukraine, Yevgeny Prigozhin nibwo yemeye ko yashinze Wegner nyuma y'uko byari bimaze kugaragara ko uyu mutwe ari umwe mu yo Uburusiya bwifashisha muri iriya ntambara ikabibahembera. Itangazo yanyujije mu biro bye bishinzwe amakuru yavuze ko yagize ati: "Nje ubwanjye nasimbuje imbunda zari zishaje, nishakira ubwanjye amakote adatoborwa n'amasasu. Ikindi nshaka abahanga bashobora kubimfashamo." Kuva icyo gihe ku wa mbere Gicurasi, umutwe w'intwari zikunda igihugu wahise uvuka, ari nawo nyuma waje kwitwa batayo ya Wegner. N'inshuti y'akadasohoka ya Perezida Putin, Yevgeny Prigozhin ni umwe mu bantu bake mu Burusiya batinyukaga kunenga ubuyobozi bw'igihugu bw'Uburusiya by'umwihariko muri Ukraine. Mu minsi ishize yumvikanye ashyigikira umuyobozi wa komanda ba Chechen Ramazan Kadyrov ubwo yanengaga akanasuzugura umwe mu bajenerali bakuru b'Uburusiya Alexander Lapin kubera uburyo byari byamuyobeye muri Ukraine. Kadyrov icyo gihe yavuze ko Lapin yari akeneye kwamburwa amapeti akaba umusirikare usanzwe hanyuma kohererezwa ku rugamba. Prigozhin yashimangije Kadyrov kubera uburyo atarya indimi, amwita igihangange. Mu busanzwe Yevgeny Prigozhin nta ruhare afite mu nzego z'Uburusiya, gusa imbaraga afite ziragaragara. Muri Werurwe 2022, nyuma gato y'uko Uburusiya bwari bumaze kujya mu ntambara na Ukraine, Amerika yatangaje ko abacanshuro nibura 1000 bari bamaze koherezwa mu burasirazuba bwa Ukraine. Icyo gihe John F. Kirby ushinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Ingabo za Amerika yagize ati: "Turabizi ko ariyo bari kandi tuzi ko bashaka kongerera umubare wabo muri Ukraine." Prigozhin yahise atangira kuzenguruka gereza zo mu Burusiya mu rwego rwo gushaka imfungwa zo kujyana kurwana muri Ukraine. Abakurikirana hafi bavuga ko ibi bitagombaga gushoboka nta ruhushya rwo mu nzego nkuru z'igihugu. Ibi ntibyari gushoboka atari uruhushya rutanzwe n'inzego za leta. Igisirikare cya Ukraine kuri ubu kivuga ko Wegner ikoresha abantu bayo nk'ikimazi, kandi ko umubare utari muke w'abarwanyi bayo mu minsi ishize biciwe mu mirwano ikomeye yabereye mu mujyi wa Solidar na Bakhmut. Perezida Vladimir Putin mu ijambo rye ryaraye ritambukijwe kuri televiziyo yasabye abarwanyi ba Wegner Group bari bigumuye ko ababishoboye bakwinjira mu ngabo z'Uburusiya, abashaka guhungira muri Belarus bakagenda, naho abifuza gutaha mu ngo zabo nabo bakajyayo. Ibitari ibyo ngo yabamerera nabi. Perezida Vladimir Putin yari yagize ubwoba bwinshi bukabije, ahanini butewe n'uyu mutwe wa Wegner Group. Prigozhin kugeza ubu nta uzi aho aherereye, gusa nyine perezida wa Belarus niwe wahaye ubutabazi ndetse n'ubuhungiro izi ngabo ziri mu mutwe w'abacanshuro wa Wegner Group. Iyi ni WATEYE TV show, nitwa Jean Bosco Abayisenga. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro dutambutse hano umunsi ku munsi. Ndagushimiye.